Aduh, Pak Sep. Bang Hanif, hormatin saya dong. Ini kan tugas saya bukain kunci. Harusnya Bang Hanif manggil saya. Habil ini. Meja makin dibawa pulang. Ngomong aja ke karyawan. Bener. Kerja jangan males-malesan. Udah kayak pejabat kita aja. Rapat sambil nonton telebokep. Tuh bagus lu cuma tidur. Kagak sambil nonton bokep. Siap Pak Purkon, orderan banyak. Semuanya aman terkendali. Aman Pak Nung. Lah, kok Pak Ucup malah nanya sama saya? Kan yang tahu Pak Ucup, Pak Nung ngomong apa?